Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. This reflects the importance we attach to this political platform of high-level dialogue. Asupra și integrității teritoriale a României at the end of our proceedings and many other issues. Now, theoretically, I would invite a 3C initiative-oriented approach to strengthening our community. Streamlining our efforts and resources for cutting down our boundaries. We have